Dobar dan i dobrodošli u još jedan bitovača od strane Sakurabane. Igramo prvih sat vremena. Doduše ovo nije prvih, zato što sam ja već negdje level 16, a moj kolega je već završio igru. Tako da, ovo je, da kažemo, nekih sat vremena, pokazujemo kako izgleda Anthem, kako funkcioniše Anthem i šta treba da znate u igri. Sa vama je moja malenkost Stefan Mitrodojičić ili ti Rogue Gamer, dežurni gamer Sakurabane i moj kolega Nikola Ksentijević. I ti dežurni Gamer 2 sa Kurbani. Da, ja sam prvi zauzeo titulu, tako da ti možda budeš moj side. Da, sidekick, da, sidekick, da. Naravno, kod nam je ustupio Computerland Games, zahvaljujemo se njima na prilici da možemo da igramo i da testiramo igru. Najlakše što možda da pokažemo jeste početak sam, gdje se svaki put spawn-inujete kada krene igre, gdje god da se nalazite. Pa šta možemo kažemo onda za početak, osim što su svi krenuli da blastuju Anthem do besvesti. Što se tiče kao Anthem je najgora igra ikad, BioWare je razočarao, ne znam, nije ništa kao što je bilo na E3 traileru, što nikad ništa nije, što ljudi treba da shvate već do sad. Igra je samo bolno average, looter shooter i to je to, mislim, nema tu... Što je najgore, čak i, mislim, da se ne lažemo, igram već pola igre sam možda prešao, možda malo više. Zabavno mi je, tera me dovoljno priča da mogu da je nastavim dalje da završim, da radim side kontrakte za random NPC-eve i tako to. Tarsis jeste malo prazan, i ako se otvori skroz mapa vidi se da je mali zapravo. Ja sam mislio fort ogromno, zgradurira nešto, ne, ovo je minimalno. Da, ovo je prilično malo, da. Ali ono što sam ja zapravo rekao dok sam komentarisao pre ovoga jeste, ovo je odličan single player co-op. Ovo nije MMO. Znači, ovo je kao, napravili smo single player igru koja može da se igra u co-opu konstantno, bez ikakvog problema. Da. Znači, to je ono što je kao meni ova igra, jer inače kao mnoge stvari kiksne. Možemo da vidimo prvo razgovor sa jednim od NPC-a koja daje zadatke. What's going on? Contract came in from some nervous arcanists. They uncovered a cache of Shaper relics. Such things are valuable to the wrong sort of people. And they're out there alone? Why didn't they ask for protection before? Maybe they heard about a freelancer selling arcanists to the Scars. Diggs and his outlaws. Damn that guy. He's growing bold. More and more contracts compromised. People are talking. Bad talking. And now these relics. They could do some real damage in the wrong hands. Understood. Jarov nam je napričao šta dalje treba da radimo. Jedan od side questova koji se nastavlja i koji nije da se ponavlja, nego više, ništa novoga se ne ponavlja. To je dobro. Znači nemaš grindy questove kao recimo u Destinyu gdje samo ponavljaš jedno te isto, nego ide priča. Svaki od karaktera ima neku priču, poznaje se gomila karaktera u gradu koji možda se nađe, s kojim možda se priča, pa? Da, pa mislim, meni je to cool donekle, zato što ponovo drži donekle pažnju, ali ono što je tu najviše zabrinjavajuće jeste da kada se sve to pređe, onda se ponavlja, jer jednostavno ima kraj tim side questovima i onda se svi ti side questovi radi iznova koliko god puta želite, tako da to je i endgame ujedno. Misliš endgame je nepostojeći? Endgame ne postoji, mislim to je najveći minus Anthema zapravo. Možda je living world igra, ali live service i bit će dodavane stvari je vremenom. Ali do tad bukvalno možete da obrišete igru i da igrate nešto drugo ili da zaboravite. No, da se pređe par stvari koje igra zapravo čini ili ne čini. Ono što je smešno, ne postoji ti inventory screen koji možeš bilo kad da podigneš i da vidiš svog lika, da promeniš nešto. Što je presmešno za looter shooter. Jer kao ne moću vidim svoje statistike. Dobro, mene baš briga, ali ima ljudi koji to prave min-maxuju, buildove kombinuju. Najpribližnije tome što možda se dođe jeste zapravo, dobro, možemo da vidimo featured ili ti što oni nude da šta se možda se kupi za pare. Što je čak i smešno, nema čak ni tu puno stvari, kao
jedna animacija, dva neka armor packa, nešto sličica, znači ovo je najblaži, najtužniji, ajde mogu bi da kažem, cash shop koji neko ovakvih igara ima, uglavnom ima gomila stvari. E sad. Da, cash shop se zapravo, oni imaju kao različite skinove, ali imaju isključivo jedan ili dva skina koji su dostupni nedeljno i onda se sljedeće nedelje otkrije novi, ali zato ovaj prethodni nije više dostupan i pitanje je da li će ponovo da bude dostupan, verovatno hoće. To će rotacija, to je standardna rotacija, ali kao ono... Ali ono što mogu da kažem jeste da sam ja za 20 sati skupio oko 100.000 coinova, što je dovoljno za 1,6 skinova. Da. Što je zapravo veoma dosta. Što je okej. Dosta, da. Sasvim okej. To je ono, svi su se plašili, zato što je EA naravno, koliko će to bude grind i koliko ćeš morati ono života da potrošiš da bi skupio za jedan skin ili tako nešto, da ne bi dao pare. Ali ispostavio se zapravo, no, čak i tu postoji problem, jer to je bazirano najviše za challenge koje će ti rešavati ono po mapi. I svaki od njih će ti dati određenu količinu coina kad završiš nešto. Što za one ljudi koji su completionisti, koji to prelaze i završavaju i čiste, posle nekog vremena može malo da ispari. Malo, da. I onda neće imati na koji način da skupljaju to. Osim ono šetanje po free roamu i dobijanje toga što može biti, da kažemo, malo bez veze i ne znam da li će možda išta se zaradi tako. Sve ovo može da se zapravo pregleda preko journal taba, što je malo bangavo jer ne može da se, nema lep pregled. Za svaki challenge mora da se uđe, na primjer exploration, pa da se vidi region, pa da se vidi sekcija, pa ono, znači bukvalno sve mora na 1 po 1, sve mora nešto da se ono, ulazi u submenije da bi se bilo šta pokupilo. Da. Ne znam da li si primetio, možeš da vidiš tačno koliko, mislim, evo zašto recimo Anthem nije dobar kao looter shooter, zato što nemaš luta. Nema luta. Na primjer, možemo da uđemo u journal sekciju za, ne znam, machine pistol, ne, assault rifle. Imamo 3 assault rifle-a, od kojih, ako se ono lepo pogleda, ako se baš zagleda, su bukvalno reskinovi. Isti assault rifle, ista puška, samo jednom je ono, ne znam, više belo i naranđasto, drugi je crni, ne znam, zelen, drugi je zeleni brown, znači to su potpuno 3 iste puške i sve se bazira, pokazat ću kad dođemo u Forge, na kompletno random rolovanim statovima. Da, i jednostavno, pa dobro, 3 različite puške imaju, znači jedna će uvek da ima veći rate of fire, jedna ima veći damage i treća ima valjda šta god, nešto između. Dok kao tu se navode i masterwork itemi koji kao uvode dodatni flavor za loot, to jest dodatne stvari. Ja sam evo danas uzeo svoj prvi masterwork item od loota koji je potpuno random, može da padne na 26. levelu, a da na 30. nikad ne dobijete nijedan, što je užasno. Jeste da eto pumparica koja izgleda isto kao ove prethodne 3 pumparice, samo što ima dodatan ability, ima dodatan skin kao trugliće preko sebe i to je jedina razlika, malo se razlikuje u boji, ali jednostavno pruža kao ability dodatno da reload, to jest punjenje pumparice, povećava 100% damage-a za sljedećih 15 sekundi. Dobro je što si dobio zapravo nešto. Vidio sam ljudi koji su dobili ono nešto za 0 sekundi će trajati 0% i koštati 0 nešto. Znači, bukvalno je kao zabagovo se taj buff, random roll se zabagovo. Na kraju skill koji ti daje ništa. Kao 0% od 0 ovoga za 0 ovoga i kraj. Bukvalno. Što je najbolje, pored samih oružja, čak i skillovi koje vaš Javelin treba da koristi, ili ti specijalne moći, ili ti pošto ja koristim Storma, to je bukvalno magije. Kao ja.
Mada Colossus je veoma zabavan. Colossus je zabavan da se samo šetaš kao tank, ništiv si, a... I čak i Javelin i ovaj Interceptor je zabavan. Zato što kao, ovo je pucačina, ja treba tučem u maile. Ja legit smatram da je zapravo Colossus bolji DPS od Interceptora, tako da imaju, probao sam neke stvari i vidio sam da mi nekako bolje ide sa Colossusom. Što zapravo i nije loša stvar u neku ruku, zato što zapravo tank stvar može se igra kao DPS. Da. To je ipak donekle i pozitivno u nekoj meri. Da, ali to je ono kao, što je dobro, to su pokrili. Prvo 4 Javelina pokrivaju svaki playstyle. Od onog samo idem da pucam, do ono ja ću budem mag, do ja ću sad da stojim i bit ću neuništiv. Ali čak i njihovi skillovi su isto random dropovani sa random statovima, sa random svime. Što u nekom roku možeš da imaš ono neki, ok, ova 2 skilla su mi super komboj i to je ono što zapravo Anthem nikad ne objašnjava, što je veoma veliki problem. Postoji skillovi koji su Blast Seal, koji su Focus Seal, koji su, ja mislim još jedan tip, ne, samo ta dva. Samo ta dva. Koji su zapravo mogu da prave komboje, ako ispališ jedan, ispališ drugi na istu metu, kombo i dodatni damage. To igra uopšte nikad ne objašnjava, što je problem. A to je dobro jer može da se zapravo ako igrate timski, ako igrate s ortacima, je zapravo korisno, jer ćete moći da uništite bossa ako svi lepo iskombujete sa svojim abilityima i skillovima i čime god. Da. I opet, isto sve to, znači ja mogu da imam Burning Orb koji bi je odličan skill koji hoću da ga koristi stalno, ali ispašće mi, ne znam, Glacier Spear koji je orko bolji. Ajde da pređem na to, ali ne želim, ali ipak moram da bi bio jači. Jer oni su, mislim, pokušali da urade Borderlines stil looter shootera, ali su zaboravili da nije samo ono pointe u random rolovanim statovima, nego i pointe u random izgledu, u oružjima, u nekom, mislim, Borderlands je ludilo, ali imao i on nekog smisla sa stvarima. Da, i Borderlands je makar imao onako 50.000 različitih fitova i za oružja i skillova i svega i svačega, što bilo je beskonačno mogućih kombinacija, dok ovdje baš i nema toga. Mislim, ovdje ima beskonačno mogućih kombinacija, problem je što 50% tih kombinacija loše i beskoriste za tebe. Da. Ne znam da li si provalio, pošto Anthem ima zapravo dobar svet, ima dobar lore, ajde malo ga prozivamo sad, ali ima zanimljivosti, tu može da se isprati svašta. U ovom journal tabu, u mailboxu, ti dobiješ mailove. In-game. Da, čitao sam, da. Možda dobiješ junk mailove, od scam alertovi i te gluposti, pretplate na raznorazne časopise i kakve sve, zezancije. Po ovome zapravo BioWare je bio često dobar, on ima gomilu tih tekstualnih stvari koji upotpunjavaju svet, koji evo dobiješ, poruke od raznoraznih NPC-eva, prijatelja, ne samo glavnih, da kažemo, likova, nego i nekih ljudi koji ti sretneš usput i kojima možda pomogneš. Tako da ima stvari koje može da se vide, ima i bugova do duše. Pa evo, Miš bi se stavio preko ovog cilja. To je standardno. Meni se desilo da jedan put je pukao zvuk, kompletno, morao se da ugasim igru, loading timesovi su do duše malo bolji nego ovima što su igrali nedelju dana ranije. I dalje se čeka, ali... Da, ali dalje malo bolje kao. Da. Ne znam da li to zavisi od interneta ili čega drugog. Da, Forge. Tamo sad možda vidite. Znači, da bi ušli u inventar, da bi ušli tamo negdje da možete promenite svoje stvari, pošto dobijete gomilu stvari posle svake misije. Loot dropuje stalno, mora da se gleda loading screen i sve živo. Možda se vidi... Dobro, malo ja sad pokazujem svoj Javelin, čisto radi reda. Ali eto, bukvalno možda se vidi, evo moj trenutni skill koji koristim mi daje je Flame Burst, ali njegovi bonusi, random rolovani bonusi, su Ice plus 5% damage-a i Pistol 13% ammo-a. Na Flame Burst Fire skillu, koji ne bi trebao da ima išta sa ova dva. Ne znam, Ice Blast, Heavy Pistol 1% damage-a, pazi, 1% damage-a. 1% damage-a, da. I Assault Rifle 8% ammo. Znači, neko je udario bukvalno randomize button i nije provjeravao šta ispada iz toga. Jer, postoji random i postoji kao, mislim, full nenormalan random
i postoji ono kao random sa neke liste stvari pregenerisane. Može da se vidi da ovdje ne postoji pregenerisana lista, znači ovo je totalno random. Znači, ljudi koji malo prate ovo mogu da vidi ono šta ima, ne znam. Jedan od skillova mi daje, na Q mi daje 8% speeda. Oružje je ok, ali nalazit ćete bukvalno na stvari koje su iste i samo ćete birati po tome, ono, koje od ovih kompletno randoma i stvari vam daju. Što je ono kao... jeste looter shooter, ali i looter shooteri imaju nekad nekog smisla. Možete da pravite stvari u duše, ali za craftovanje bilo kojih masterwork ili bilo čega većeg ćete se ono okotiti za materijale. Jer da. kupovina rare embera se plaća sa goldima ili sa ono prime parama. Sve ostalo možda se relativno lako sakupi in game-om. Ono, ako baš ne protrčavate ono da pređete što pre, može da se nađe u stvari. Naravno, tu su komponente kao dodatni bonus za armor, ono kao bonus skillovi, bonus fitovi, armor, procenat, sasvim ono solidne stvari. Ono, support skillovi, napadački, sve to može da se craftuje do duše, što je sasvim okej. A ono, i da birate sa ono raznim raritijem kojim ćete da craftujete, što naravno to je veći level, više ono skillova se dobija, što je veći power tog skilla. Što je sve okej, ali opet nedovoljno. Ljudi traže variety, ljudi traže raznolikost. Evo možemo pređemo na appearance. Gdje možemo da vidimo na primjer headpiece za Storma. Sve ukupno, znači s onim koji se kupuje i onim što smo dobili, pošto igramo Legion of the Dawn edition. Imamo 3 headpiece-a. Što je ono kao... okej. Jedini koji imaju više jeste Colossus i Ranger, ali to ako kupujete za prave pare, naravno stvar. Ne znam, animacije isto. Animacije bukvalno imamo samo jednu, to je 3 default animacije, od kojih 2 moramo da kupimo. Emotikoni isto, imamo 2 neka potpuno bezvezna emotikona koji su ono kao šta god. Jednostavno, nedostatak stvari. To je više problem, jer na primjer, neko ko bude ušao u Anthem nakon godinu dana, će ovo biti ono, imaće previše stvari, imaće toliko stvari, neće znati šta da kupi pre, šta da uzme. Ali za ljudi koji su krenuli, koji igraju, koji će da završe ovo za 20 do 30 sati je to, ok, dobro, šta sad? Kao, Vinyls neki ono nalepnici ima N7, to je cool. Možda izigrava Sheparda. Ali nema dovoljno variety, jer čak, ono, ljudi su prozivali Destiny, ljudi su prozivali Division, to su sve looter shooteri, ali i oni su imali gomilu stvari, ti ono, jeste, Destiny nije toliko dobar primjer, jer ti efektivno imaš 3 skina armora, veći deo igre i tek nekada pred kraj dobijaš ono, one cool i one randome. Ali čak i tad imaš, ono, podstrek da ideš, da loviš sve to, da juriš sve to, da nađeš. Bukvalno da, i dalje imaš to da radiš ako ništa. Problem kod Anthema jeste što toga nema. Ono, udarit ćeš, možeš ti da nam kažeš, ti si udario max level i nemaš šta da juriš, u suštini. Pa, nisam još, malo mi fali, ali ja već sad da nemam šta da jurim. Mislim, zašto bih? Ja sam prošao jedan stronghold koji nije na najvišoj težini, a i najviša težina je, više težine su samo ono, više damage i više healtha, nema boljeg AI-a, mislim da je ovdje... To je to, bukvalno su bullet sponge, bukvalno. Ovdje ima veoma veliki problem i razlika je u tome što... Ok, ready up. Što nema nikakvog kasnijeg izazova, nema razloga da budem jači, zato što ja sam probao, znači prešao sam cijelu igru na hard difficulty-u. Ja prelazim na normal i sasvim je okej. Bukvalno je ono kao... Ista stvar. Za razliku od onoga što smo probali, ja mislim na beti kad smo igrali, izbalansirali su difficulty. Da, spustili su, pa hard je možda i dalje nije ono što smo igrali u beti, znači čak i hard malo je lakši od toga, rekao bih.
ali ne mogu da vidim, baš ja sam na hardu, nemam nikakvih problema, znači prilično ovako se prolazi kroz sve i ne mogu da zamislim, znači i na Grandmaster težinama sa jačim gearom, znači ja nemam endgame gear, nisam ni došao skroz do maksimalnog levela, znači nemam A to taj je problem, ne početni- možeš ni da vidiš koji imaš endgame gear i ne znam, mislim da vidiš da napraviš listu stvari po šta ti je dobro od statova, čega god da bi mogao da ideš, jer to je kao... Pa ima kao gear level koji I se da, meri. da. To su isto time se jedino pokupili, meri i za najveći Grandmaster difficulty trećeg nivoa, waiting to launch. Da, rekao malo da ispričamo polako, pošto A, kad krene onda će ovaj, biti pucanja, nećemo se čuti. Ultimativno, ja mislim da 400 treba za prvi Grandmaster, 475 za drugi i 500 za treći, kao preporučene. Ali jednostavno to je smešno. Čak i da pređete na Grandmasteru i da dođete do maksimalnog gear levela, dođete i pređete treći, vi to možete uraditi za verovatno manje od 50 sati. Što je Da, to je malo smešno. smešno, a još ide onaj moment kao, okej, zašto ja toliko da grindujem, kao, za gear level, okej, ali ljudi uglavnom vole da grinduju za, dobit ćemo neki super mega loot, dobit ću deo za armor, dobit ću, ne znam, neku Da, nema cool šta da se titulu, dobije. kao, Nema šta da se dobije, jednostavno. Ovdje ima kao mastery level koji se uključava rešavanjem takozvanih Legionnaire challenge-ova na kraju. Problem sa tim Legionnaire challenge-ovima, znači evo ja sam danas, kad završite priču, pokazat ću vam se ti Legionnaire challenge-ovi, jeste što su toliko apsurdno grindy, apsurdno dugački, gdje vam kaže da morate da završite 20 eventova, 20 quick play misija, 20 strongholda, 20 nečega, ne znam ja, 500 mobova od svake frakcije da pobijete. To je apsurdna količina sati i zahteva samo jedan. I onda idete jedan za drugim rešavate. To je samo prvi challenge, ne znam kako izgleda drugi jer idete jedan po jedan, ali ima ih 4. A to je mnogo. Baš mnogo. S obzirom da znam za jedan treba verovatno oko sigurno 20-30 sati igre. Što se kao eto što imate šta da radite na kraju, ali to baš i nije istina s obzirom na to da pa jednostavno radit ćete iste stvari i to 5 različitih objektiva provučenih kroz 3 različita dungeona, to je strongholda i to je to. Trebali bi da skupimo ove ekoje. Da, to je kao, radit ćeš iste stvari, a nećeš dobiti na kraju ništa preterano cool, što je najveći problem. Mislim, ja nemam problem sa ređenjem istih stvari toliko, pobogu igrao sam Destiny skoro 200 sati i Division imam sigurno 70, znači to su isto dosta grindy igre u kojima Ali imao si zašto da igraš, imao si određen loot, određene cool stvari ili već šta da imao je sadržaj, svakako više od ovoga. Ovdje je problem količina sadržaja, makar da imam onako 5-6 različitih dungeona, ne, ja imam 3 koje mogu da pređem 2 sata svaki, ukupno 2 sata i poslije ću samo da ih ponavljam. Ovamo makar imam dosta različitih stvari, čak su Vanilla Destiny 2 je imao definitivno više sadržaja od ovoga, Da. Ovdje nema koncepta raida, ne znam, kao najavili su da će u 2020. godini tek doći raid. Ne, nema vajde. Ne, oni su izbacili već roadmap. Šta će sve da izlazi u narednih, bukvalno 3-4 meseca. I ima stvari, što je najgore, ima kontenta koji će da izbaciti. Znači, bit će još kontrakta, bit će još 2 možda ovakva dungeona. Biće taj nastavak storija, problem je što će ljudi do tad napustiti igru. Da. Ljudi, na primjer, ja ću možda ovo da završim do kraja nedelje, celu kampanju. I više nikad neću da pališ igru, verovatno, zato što... Ne, ja neću imati šta da radim, narednih, mesec, 2 dana. Što pokušam dobijem legendary lika. Da, sad ću prvo da te pokupim.
Gore sam, a on je mrtav tehnički, taj Legendary League, tako da. Ono kao... A ne, došao ostatak družine. Echo ima jedan dole, I guess, stani da vidim. Eno ga dole. Jedem da prvo da nađem još negdje gore ovdje, ako ima toko mina... Nervira me radar. Radar mi stvarno ne važi Jesi provalio kako funkcioniše? On te Provalio tera sam. da hodaš određenom trasu koju on isplanirao, znači ne ide ono direktno na tamo da pokazuje. Da, i to me ubija, to me ekstremno nervira, mogu da provedem onako tražeći jednu stvar, onako 100 godina, zato što odjednom... Čas je levo, čas je desno, čas idi ovamo, čas ide ok igrice, i to je to. To je to. Evo ga dugo poznati bug gdje flight neće da se uključi i ja sam se sad vratio u mišnerija zato što je igrica tako odlučiva da nisam mišnerija. Ne, to nije toko bug, to je ono, to mi isto nervira kod igre. Destiny ima to, recimo. Division, mislim da nije imao, Division si morao da pretrčiš celu mapu ako je ostatak družine ono otišao ispred i zaboravio na tebe. Da. Ali Destiny ima to, kada trebaš da uđeš u neke zone gdje je ono boss fight, gdje je ne znam mid boss fight, gdje je tako neke ono bitna zona da su svi tu, da ne bude ono da bude neki troll lik koji će da ono izađe i da stoji na početku misije dok vi završavate celu misiju. Tako da, to je ima u Destiny, ali ovdje je bukvalno, ako ono, igrači uđu u sljedeću zonu u kojoj treba samo da se ono prepucavaju ili šta već, uključit će se to. I to ono kao, dobro, nekom je loš računar, ne može odmah da učita, malo sporije, ono, da kažem, učitava. Bukvalno ćeš ispasti ono, nećeš moći da vidiš pola misije, jer će ostali da odlete napred, da završe sve to, a i bit će teleportovan. Pa onda opet ide još jedan loading screen koji će još više da te uspori. Okej. Šta je bilo? Pa evo, priču slušamo malo. Da. Ovo su oni kao copy-paste Swarm ili šta već. Skarovi su ono smešni, kad nemaš pojma šta bi trebalo da budu. Skarovi su kao bube, ali nisu bube, nego su ljudi, ali su bube. I to je to. Da sad da vidim, jer unutra ili gore? Gore, znate. Ovamo. Ne znam, desno od relika. Da, vidim. Overhit. I evo ga, još jednom isti objektiv ponovo iz početka, jer zašto da ne, samo ima još više stvari da se trpa u relik vreme. Ja mislim da je njima zapravo najbolje odrađen tutorial misija. Znači, koja je jedino razlikuje od ostatka igrice. Ne, u tutorial misiji ti pokaže sve, da kažemo, sisteme, misije koje ćeš imati. Ali, odlično je, da kažemo, dizajnirane. Lepo naučiš sve stvari osim kombovanja, ali ajde. Da, jedino to što kombo nema sopstveni tutorial u igri, a veoma je bitna zapravo mehanika, je malo... Mine. Mislim, ja uživam u letenju. Letenje je prelepo kad ga savladaš. Ne, kontrola Javelina je odlična. Krajolik je predivan, doduše poprilično isti. Izgubit ćeš se, ne zato što ne znaš da čitaš mapu, nego zato što kao... Relativno monotono, zato što je sve džungla i sve izgleda isto, kao malo su reciklirana neka okruženja. Ponavljaju se neke stvari. Onda Da vidimo gdje je sljedeći. Mislim, ja imam drugi problem s Anthemom jeste što je ova igra pravljena 6 godina. Da, to je ono što isto ljudi imaju problem s tim. Igra je pravljena 6 godina i dobili smo ovako malo kontenta na launchu. Sad, jedan od najlogičnijih razloga za to jeste zato što kriju taj kontent da bi ga drip feedovali, da bi bilo kaplicu po kaplicu narednih 6 mjeseci, godinu dana, koliko god već. Ali to ne treba raditi. To je možda i EA kriv za to, ne možemo da krivimo baš BioWare za sve. Ali... kao napravili ste igru 6 godina, sad isecite sve ovo i dajte to kašičicu na kašičicu, jer izgubit će igrače. Pa da. Ne možeš to da radiš za igru koja je novi IP, to možeš da radiš, to WoW može da radi, svake godine i da ga boli dupe, ali kao...
Ja i dalje smatram da možda i delimično je kriv, da, ali imali su 6 godina, čak su mogli da naprave toliko kontenta da koliko god da EA tog kontenta skreše iz finalne verzije, da im i dalje ostane puno. Da. Tako da, onako, ne znam šta tu da mislim. Dosta je... Kao, šta se tu desilo? Mislim, ali na kraju krajeva, da se ne lažemo, igra je stabilna. Igra je dobra, igra ima stvari ono da se radi u njoj. Ima da se prelazi, bar što se tiče, kažu, tog single player dela, ako se, ono, ne lažemo. Pa da, samo što je... BioWare igra. Da kažem, dostavljanje toga... da. Dostavljanje single playera je problem. Problem je u tome što su se Division i Destiny kao glavni konkurenti potrudili da story misije budu donekle raznolike, da imaju sopstvene levele, znači da ne dele isti... vi ćete da gledate isti otvoreni svet koji u main storiju koji ste gledali u side misijama koji gledate svuda. Ne, Destiny za svoje side questove reciklira sve. Destiny, ono, volim Destiny, igram ga, ali ono, Destiny reciklira mnogo stvari. Division je ono kao, okej, s tim. Zato što baš ono questovi misije su tu, a ostale u ono free roamu. Ovdje da, reciklira se, ono, i mi smo ovdje možda doletimo i van igre ako se ne varam. Možda da, možda ne. Mislim u free roamu. Da. Da vidimo što je dalje. Chest. Odlično. Chest. Ja sam dobio sve bele i 2 plava, okej, nema veze. Ja sam dobio epic item. Wow, I nice. bijeli item, okej. Ne, epic itemi su, ja imam onako 100 epic embera, imaćeš ga previše. Ima ga previše, znači i epic je ono, kao common item. Nakon 25. levela otprilike. Mislim, to nije loše, izbalansirali su ono, što više leveluješ, što više ono, da kažemo, rare item dobiješ. Čudno je što je, na primjer, razlika između epika i rera nije njegova snaga. Jeste donekle ima više kao jedan feat više, jedan bonus više na neku određenu stvar. Ali razlika je u tome što, na primjer, ako je prosječan level tvoj 29. i tebi će rare, na primjer, da bude 31, koji dobiješ da budeš jači, epic će da bude 33. I to je glavna razlika, znači epic će nekako biti samo viši level, malo viši level od tvog prosječnog levela nego što bi rare bio. I ima dodatan feat koji ono, to je okej, ali u svemu ostalom je isti kao rare i onda ono. Prava razlika se vidi kod Masterwork. Masterwork itemi su dosta jači, pružaju dosta jače boostuje, mislim, ja imam samo jedan, ali ta jedna pumparica je, na primjer... Vidim, čistiš sve. Ne, ovo čistim zapravo sa magijama, ali sam vjerovatno viši dosta prosječni level do duše. Ono što je ovdje čudno jeste da tam pumparica, na primjer, koja je Masterwork item, meni prosječan item level 32, na primjer, Masterwork itemi su veliki power boost. Pumparice 43, što je ekstremni power skok. I pored toga ima dodatan feat koji je uglavnom veoma jak, kao što je ovaj da kada se reloaduje dobije se 100% više damage sljedećih 15 sekundi i može da se stackuje 2 puta, što je također veoma jaka stvar. Samo sekundu. Sad, malo ne znam da li su ljudi stigli da isprate ovo što se komentariše, što pričaju NPC-evi. Ono, zabavni su svi zanimljivi. Ima svašta nešto, neki lupaju previše gluposti. Ali da, ono kao... gear, looter, shooter, a izgledat ćeš ono 90% igre praktično identično. Bez ikakvih ono, ne znam, nekih promjena, što je malo problem kod ovog tipa igara. Dašao sam deo. Fuck, sad ne mogu da letim. Bežite od mene, bube. Si još tu? Okej. Sad, šta bi još mogli što se tiče toga?
Da, ono što bi možda rekao za početak, Ok, ja sam imao ogroman lag s internetom i tek sam sad se da, oporavio. vidim, udario si u zid. Ono, stojao si Da. u zidu. Neko Ono, samo je sve propalo na sekundu. Da. Ono što je mislim da je jedan od razloga zašto su ljudi toliko ispizdali već na Anthem tek što je izašao i tek što je krenuo. Mislim, i dalje ima šanse za igru, ono kao, ako budete imali prilike da igrate nakon godinu dana ili ono da nabavite na nekom popustu, definitivno, ono, da će im biti kontenta za sve pare, sigurno. Sada, Da, ovo će biti sasvim ok za nekih godinu dana. Problem je što će da bude ok za godinu dana. da. Mislim, ono, da su odvojili launch za nekih par mjeseci, da čisto bude ono, da izađe sa svim ovim stvarima koji će da nam stignu za par mjeseci. Ali to neće EA da dozvoli, to nema šanse da bi tako nešto dozvolio. Da, neće, to ne može to tako brzo da ide. Ne, nego ono kao, EA mora odmah, mora sad, ne zanima nas ili već kako god. Daj da sklonimo ove, da nam ne izlaze. Da, Hive-ove treba da uništimo. Da. Ja ću Hive-ove, ti idi dalje, ovo pokupi šta treba. Idem dole ove fragmente da pokupim. Da. Volim što dole ima tona ovih škorpijana. Nisu oni ništa. To su najgori mobovi u igrici, samo su Sad slabi. ću ti očistim ovdje sve sa ultijem. Šta im radim? Ne znam koliko se težina neprijatelja skeluje sa... Doveo još jedan fragment pored mene mogu bi neko, zato što ne može se leti ako se nosi fragment. Jep, dolazim. Ovi će se pozabaviti s ovima. Ja ću da ih popijem samo njima. Okej. Vidimo gdje je. Evo ga. Bež od mene pauk. Okej. Dolazim. Peti. Hive je netaknut i niko iz našeg tima ga ne puca. Moguće da je novi Hive izletao, zato što ono, mislim sam pobio bar jedno 3-4 Hive-a ja. Tako da, znaš kako, jedan razlog zašto mislim da ljudi malo pizde na igru i zašto je ono toliko ono kao, ono, već govor Anthem je propao, bla bla. Jeste zato što su očekivali, ono, BioWare kvalitet, kada BioWare ne postoji već, šta, 5-6 godina, bar onaj koji koji svi hvale i svi se nadaju da pravi dobre igre. Da. Mislim ono, to je samo ljuštura starog tima, tako da. Ono kao, samo ime koji ide na staru... Smatram da oni koji su zaprovaljavi su i dalje u The Old Republic delu ekipe i to je to. Ako i neko tamo ostao, veruj mi, ni Old Republic više nije ono što je bio. Znači, pa, da. I to ljudi napuštaju, ono... Doduše, Old Republic će sada ove godine dobije novu ekspanziju, što je meni pozitivno iznenađenje bilo, zato što sam mislio da će igra da bude samo da prestane da dobija podršku. Ali zapravo prave, onako vraćaju se Imperija protiv Republike, storyline-u i... pošto su sad bili... Da, između je bilo... Svi su srećni, ono. Da, do sad je bilo ono kao i Imperija i... Pazi... Republika, da, su nešto... Zajedno, da. Ali što je najbolje, oni idu istom rutom kao i World of Warcraft, isto, znači... Toliko su i eventova i ekspanzije i svega imali ih istih da je ono smešno, ono kao, znači kao... Napravljen je pun krug nekako, da. Da, je ono kao, brate, ali ovo je kao World of Warcraft, ništa drugo, samo Star Wars. Moramo da skinemo ove stvari što su iznad nas zato što nas uništavaju. Ovo. Da, znači ja sam konstantno overhitovan. Okej, evo ih ovdje. To su... dve gotove. Fuck, ja sam ostao bez municije. Treća. Ajde dok još mogu da letim i da pokupim nešto municije. Ovo se stvarno sporo puni, čovječe. Da. Jer ima vreme za ult. To, počistih, ja sam već... I da, igra je prelepa zapravo, ovo je ono kao Andromeda na steroidima, jer ono, letiš, radiš sve ove gluposti, imaš super moći... Da, Andromeda je imala cool combat i ovo ima cool combat i onda ono... I ono, ceo ovi, svi poweri, sve ono flash i ono, sve izgleda
odlično, ali problem je što kad se završi story nemaš šta da se radi, nemaš PvP za one hardcore likove, nemaš ono, raid gdje će ono ljudi da pokušavaju da to savladaju, pa ono vas 10 koliko već ono ide u raid ili šta već. Jedino što mi najdraže jeste što co-op zapravo funkcioniše bez ikakvog problema. Ono, ljudi vrlo lako upadaju, vrlo lako ono mogu da te zamene ako ispadneš, ono, ima ljudi koji igraju, koji prelaze, mislim, ljudi će prelaziti ovo i igrati donekle, posle toga će ono, da batale kad završe content. I ono što kaže, igra nije toliko loša, da je izašla pre, ajde kladimo se, znači da je izašla ova igra u ovakvom stanju pre 10 godina, bila bi Game of the Year. Da, ali to je bilo pre 10 godina i to je sad. Znači ono kao, bila bi Game of the Year bez ikakvog problema, znači ono kao, vidi letenje, vidi kako ono priča sa karakterima, zanimljivi novi IP, ono kao, pucačina, looter, shooter, šta već, ali od tad smo imali Borderlands-e, 2 Destiny-a, Division, još jedan Division koji je isti koji stari, koji izlazi sad za mjesec dana. Dakle, ljudi su, ono, i ljudi su očekivali BioWare kvalitet, ono, romanse, story, karaktere, iako je, da se ne lažemo, i BioWare kvalitet je bio, ono, isti šablon koji su koristili od Baldur's Gate-a pa nadalje. Pa da, mislim, ono, jedino što je dodano BioWare-ovom kvalitetu je bio možda Planescape, brate, da nije imao isti šablon, inače sve ostalo je onako bilo kao, okej, imamo likovce, imamo romanse, ali ponovo, ipak je to bilo bolje pisano, ako ništa. Da, ovdje sam čuo isto komentar da svi NPC-evi pokušavaju da budu komični. Znači... Da, ono, kao usiljena Marvelova komedija. Pa ono... Svi pokušavaju da ono, da izvaljuju neke fore, da... Ne znam, budu smešni kad ne treba. Mislim, što je okej, treba imati humora, ali... Ono... I čest, ponovo. I okej, ja zaprijem dosta sreće u ovom Zapravo, trebali bi najbolju stvar zapravo da pohvalimo. Animacija je fenomenalna. Da, u poređenju s Andromedom. Dobro, drugi tim je u potpunosti radi Andromedu, tako da ono. Da, ali ono kao, svi su to bili kao ono, samo da ne bude animacija kao Andromedi, samo to ne bude. I ono kao, bilo je, ono kao, okej, ali neki čak i sad malo ono preteruju sa ono ekspresijom. A, i dalje imaju nekad kadzinu, onako nekako pa malo čudno. Čisto ono kao, vidite, mi imamo ekspresiju normalnu, nije kao Andromeda, ono, bolje je. Da, kao da pokušavaju to da urede. Da. Mislim, što ono na kraju krajeva, ako bi ovo ikad ocenjivali, doduše ne ocenjujemo baš ovdje, ne bi mogu da dam ono igri ispod 5, ono kao, i dalje sam se ono proveo 20 sati zabavnog letenja, zabavljanja, neke ono okej priče, zanimljivih ono likova, plivam opet. Pa ja sam tu negde od prilike, oko te ocene baš zapravo. Kao ono... Što ono... Okej, mislim da je ovdje boss. Da, mislim se... Je to ono? Mislim, to je samo onaj mob, samo je mnogo veći. Da, to ti NPC-evi kažu, samo ono kao, it's only a scorpion, just bigger, have fun. Sad vidim da li je to... Okej, ovdje su vrata, a ne, ovdje je boss. Jeste, ovdje je boss, da, vidio sam zapravo ovog bossa kad su neki igrali. Zašto sam outside mission boundary, tu sam, zaboga, samo sam letao visoko. Pa to je... Evo ga. Klasičan Anthem, eno ga. Ovdje si. Okej, mora prvo da prođe animacija da bi mogli da ga bijem. Ja sam čuvao ulti za ovog čovjeka da sad tako da ono... Sad čekamo da možemo da ga bijemo zapravo. Pa da. Evo ga, skoči pravo na mene, baš mi je drago. Ja sam uletao u jaja neka njegova. Okej, Okej, ali ću lepo se poplem gore i da ga ultijem kako treba. Ne! Fuck, pobeže mi. A gde je? Eno tamo, okej, daći. Mislim da mi je izbjegao ceo jedan blast. Stoka. Pobeže. Kako odužiti boss fight koji bi inače trajao pola minuta učini da boss pobegne? Nemoj se vrati zezaš, ljudi su uspjeli u Destiny 2, znaš onaj
Riven, last, raid da, boss, znam. da cheezuju. Znam. Uništimo ga u Da, prvom znam. pojavljivanju. Kao, to je ono kao, Da, mi smo uspeli, ja sam uspeo Emperora onoga u Kalusa, da. sa mojim timom da ubijem u prvom pojavljivanju, kao on ima one 4 stvari kao faze. Da, u Skineš prvoj i- fazi kao završiš ga odmah. Kao odmah, brate, svi fokus imaju egzotike i koji su dobri protiv njega i to je to. To je to. Mislim, dobro, nije ni ovo koliko toliko loše, evo vratio bi se skoro u ulti, skoro ceo, sad ćemo da ga bijemo. Ups, okej. Baš tebe voli izgleda. Da, mene voli, zašto dijelam verovatno dosta damage. To, ono. Ovo nestao mi je Puluje municije u šagra. pokvari. Moje voljenoj. Ja ga malo vatre, malo leda. A sad ćemo... Da, mrtav je, mislim, Da. Mislim, ako ne pobegne ponovo, valjda neće. Evo ga beži. A ne, nećeš. Nećeš. A ne, nećeš. Ajde, ne. A ne. Ne. Pobego je. Aaaa. Ovo nije fair. A trljak mu je. Skriptovano je. Fuck. Za malo da pregorim. Taman da pokupim malo municije i da se... Dobro, bar je reload ovo kao... da kažemo, kad ponovo možeš da letiš relativno brz. Ne možeš čekaš 3 godine da ponovo poletiš. Ajde, vrate, pobij ih tu. Eto ti koristiš ulti, a? Da. I uzeo sam tek samo Silver Ultimate Master, razočaran sam sobom. Gdje je Okej. Tebuba? Sad ću da ga završim s ultijom. Pa ne znam gdje je. A, evo ga, došao je. O, evo ga. Dođi. Ja mislim da nisi stigao ni... Da. Evo, moram potrošiti Kako je multi brzo sve. umro. Da. Samo su izbrstovali svi u njega odjedno. Go, evo ga. Brš. Okej, to je bio Tyrant Mine i tu je bila cijela igrica zapravo. Pa mislim, primjer misija, što da ne kažemo, i Destiny je bio, hvaljen kao super igra, a cijela Destiny Cats je bio dođi na mesto, postavi Ghosta i brani ga dok on kao nešto hakuje i otvara i skenira, a ti upucaš. Destiny Cats je otprilike Anthem ponovo. Da. Prvo što je Anthem na nivou Destiny Cats, to je problem. Da, to je problem zapravo, što su ljudi toga nagradali i naigrali, i malo im je dosta toga, ali ne možeš toliko inovativnih stvari da uradiš ovdje, a da ne bude neka raid mehanika ili tako nešto. Kao. Da. I Destiny svi dinamični eventovi se svode na to, budi na jednoj lokaciji i upucavaj nešto, ili to je otprilike to, kao, čak ovdje ima nekih malo zanimljivih, malo, ali ajde. Kontrakti su ovdje zanimljivi jer neki od njih sklope 2-3 misije u jednu, što je kao okej, ne možeš da se vraćaš. Jer to je mislim najveći problem ove igre, što konstantno moraš da se vraćaš. Ideš tamo, ideš nazad, ideš... Evo, sad mi da opciju, mogu da idem u Launch Bay, koja je lokacija gdje možeš da se šetaš u Javelinu i da vidiš druge ljude u svojim Javelinima. I da imaš sve pristup, svim i... Da. Za kupovinu, za crafting, za modovanje, što je neka vrsta tvog interaktivnog inventory screena, jedino mesto takvo. Evo ga problem ovdje, ja imam ovdje na primjer 10 epic item od luta, već sam izlutovao, kao nije tolika retkost, to je stvar. Da, ja i dalje dobijam rare iteme, ili možda se ide direktno u Forge, pa da se pokupe, da se odmah promene svi itemi novi koji ste dobili, jer ovo je opet ti plutor šutera dok ne udariš max level, a i čak i kad udariš max level, nijedan gear ti nije stalan. Nećeš imati svoj omiljeni skill gear ili svoje oružje. Posle 2-3 sesije dobit ćeš novo nešto što je mnogo bolje i iskoristit ćeš to. Što je opet, Division si mogao da nabaviš neki da, ne postoji endgame loot. To je problem. Ne postoji ništa u endgame. Ako ne postoji ti taj neki, ja ću sad da imam ovaj legendary armor ili ovaj legendary item i ja ću njega da guram narednih lupam 2 do 3 meseca dok ne dropuje novi raid ili novi neki quest ili šta god koji će mi dati još luđe stvari, ali bar ćeš imati tu neku stvar koju ćeš delom moći da čuvaš, da tako kažem. U Destiny 2 ja sad imam top power level stvari, top egzotike ili legendary šta god, ali ja znam da čim bude dropovan sljedeći update
i sljedeći ono level increase, ja ono sve to bacam u vodu i idem skupljam, grindam nove stvari. Da, bukvalno. Pa dobro, to ti je trenutni looter shooter fazon. Da, ali ono, svi smo očekivali da će ovo da iskoči na nekom većem nivou od onoga što je bilo pre 5 godina standard. Da. Problem je što smo dobili igru koja da je izašla pre 5 do 10 godina bi bila ono fenomenalna. Pa dobro, oni su tad krenuli da je prave i... Ali ono, čak i tad, ono, recimo najbolji primjer je sa Metroid Prime 4. Znaš šta se desilo s njim? Ne. Oni su ga toliko dugo pravili da su pre sad par mjeseci odlučili da ga skrepuju sve i da krenu iz početka. I lik, bukvalno, glavni developer, ili zaboravio se kako se tačno zove, da li u Nintendo ili u njihovoj kompaniji, je izašao, napravio video snimak. Znači, snimak na YouTube-u koji kaže, mi se izvinjavamo, mi znamo da vi čekate ono Metroid Prime 4 već ono 5 godina i najavili smo ga već, ono na E3 pre ne znam koliko godina i šta već, ali mi smo morali da krenemo iz početka zato što ono, radili smo ga toliko dugo, tehnologija nas je pretekla i ono, da bi napravili nešto što treba da bude novo i dobro, moramo da krenemo iz početka. I oni su bukvalno ono, skrepovali sve i krenuli iz početka. Što je okej, jer kao ono, to je ono požrtvovanje prema publici, kao neće da im daš nešto što bi pre 5 godina bilo dobro, što su oni radili 5-6 godina, nego ono kao... to je okej, ali vidiš EA-u se to ne isplati. Ne, EA-u se ništa ne isplati. EA-u se ne isplati da čeka 3 godine da naprave Star Wars igru koju će ljudi da polude za njom, nego će da naprave neki brzi cash grab koji će ono da bude užas. Tako da ono... To je tužno, ono, kao i Anthem... Ono, što se mene tiče, Anthem je dobra baza. I neko ko je sad ušao u igru će moći da igra, da onda pređe da igra nešto drugo par mjeseci pa da se vrati. I opet će imati šta da prelazi. Ali ovako kao sad neka igra koja bi trebala da... Ono što zapravo ljudi misle da treba da live service igre rade, to je da nateraju ljudi da igraju konstantno, to se neće desiti. Ljudi će preći jednostavno na Apex Legends i to će da igraju. Da. Kao, jer to je od igara koji ima ono replayability kontinualan i playability kontinualan. Što ono living service igre neke ne rade. Recimo ja i dalje igram Destiny 2 kontinualno, ne igram ga svaki dan, ali i dalje imam dovoljno da upadnem jednom nedeljno, da odradim sve što mi treba recimo za tu nedelju ili dovoljno stvari da odradim, da odradim neke questove i da kažem ok, to je to, kao ja sam se izigrao za tu nedelju, ja ću se vratim ono za par dana ili za nedelju dana kad ono, se resetuje ono weekly. Ovdje čak nema ni to, mislim ovdje ima weekly challenge nekih i weekly stvari, ali nema želju da to radiš, nemaš potrebu, nemaš cilj. Da, nemaš želju, da. Ono, šta drugo kažem, svet je super, IP je dobar, kontrole su prelepe, ono, ako ste uživali u Andromedi, u njenom kombatu, ovdje će biti samo još više toga, još luđe toga. Ali za nešto što bi trebalo da bude, recimo kao Warframe. Warframe je igra koju ti kontinualno moraš da igraš da bi kontinualno grindovao, da bi na kraju od tog grinda dobio nešto. Jer ti možeš da dobiješ ono, raznorazne iteme, možda prodaš neke iteme za prave pare, to je za one in-game prave pare, šta već. Pa da kupiš nešto drugo što te zanima. Da, Warframe je onako ima svoju formulu koju ono je samo pogodio. Da, koji ima formulu koja će terati ljude da ostanu tu. Da igraju redovno, da igraju svaki dan. Iako oni imaju možda najsporiji content, dobro nemam sporiji content, ali najsporiji story content od svih, da kažem, ovih looter shooter pucačina. To da. Znači, da ti ono dropuje neki story quest za koji ti ono jedva čekaš da vidiš šta će da bude 6 mjeseci minimum, ako ne i više. I to dobiješ ono 1 do 3 misija. I kao, okej, kao šta sam ja sad ovim dobio, ništa, ovim dobio sam sat vremena igranja i toliko, uvrh glave. Ali sav ostali content je ono glavni, ono grind, skupljanje materijala, pravljenje drugih ono Warframe-a. Mene brine šta će ovdje biti sa Javelinima, recimo. Pa vidit ću, to je ono previše nepoznanica sad da bi mogao i da razgovaramo o tome, zato što ono
Ti dobiješ 4 javelina... Wild card. Da, ti dobiješ 4 javelina da biraš ono tokom kampanje. Mislim, ono kako leveluješ ti dobiješ sa 4 javelina besplatno, što je okej. Što je sasvim cool. Da. I sasvim fair, jer ono, da se ne zajebeš na početku i uzmeš ono javelin koji ti se slučajno ne sviđa ili ono skillova koji ti ne ide kako treba. Ali, šta će biti sa novim? Jer oni moraju da dodaju još javelina, to nema vajde da ostane na ovome. Ali da će ostali da se kupuju, da li će da se zarađuju in-game, da li ćeš imati neki specijalni quest za njih. Da ne kažemo... Pa sve to sad zavisi, znaš šta, mislim, ponovo ti to ono, to od odluke developera, mislim, da li žele da učini igru zanimljivijom ili istom ovakvom kako vi. Da. Mene samo brine da ti eventovi ne budu repetitivni, da ne bude Pa, još istog. Oni su najavili, da, narednih par meseci bit će i power increase-a i bit će nekih eventova koji će biti kontinualni, koji će se ponavljati iz meseca u mesec. Da, sve je to cool, ali ako radiš iste stvari kao u ovim eventovima, kao u stvarima do sad što si radio. Da, bit će onda ja mislim, cool je ubaciti nov Stronghold i sve to, ali ako se ponovo traže ekoji i onda se pobiju neprijatelji i onda se ubije main boss koji je samo veći mob, onda to je sad sve stvar, nisi se to lepo zvuči na papiru, samo koliko to... Da, zapravo za razliku od Destiny i za razliku od Divisiona, tvoj lik ovde bar priča. To možemo da mu kažemo. To je dobro. Ima rečenicu u ekspanziji u Destiny u dvojici, nemoj tako. Dobro, i to je najcool rečenica ikad, ono kao, oprostiš sve vreme što je čutao, ali ajde, ono kao. Da. Ovde je bar lik priča, ima muški, ženski, nema, doduše, iako su najavili character creation, to ne postoji, samo da berete nekoliko preseta. Ali ima momenta kada ćete vidjeti vašeg lika, njegovu facu, iako 90% stvari first persona. Da. To je recimo ovdje isto problem. Destiny radi ovo. Destiny ima hub town kome se ti šetaš i skačeš i glupiraš i šutiraš loptu i skačeš sa ivice ili šta već. I on je dobro odradio to, kao, nije preveliki, pa, da. I dalje trebaš da tečkaraš, da pokupiš neke stvari, ali nije ništa bitno, znaš, sve u inventor, uključiš inventor i odeš na drugu planetu, ne moraš da odeš do ovdje ko na launch sekciju da bi te poslao misiju. Nego samo klikneš i odeš negdje, što je sasvim okej, dok ovo je malo... Banneri su malo krenuli da luduju. Što je sasvim... Dok ovdje, em se sporo krećeš, naravno može da trčiš, ajde. Ali, Da. Jedino što me ove podsjeća jeste na onaj stari BioWare-ov sistem, a to je, znaš, završiš misiju i onda se vratiš u kamp. Ili se vratiš u Skyforge, kako se već zvao, Keep. Ili se vratiš na Normandi i onda provedeš trčeći po celom brodu, bazi, kampu, šta god. Da, upravo si mi poslao poruku koja se videla na svima, tako da... Odlično, svi vide. Svi znaju šta ideš da radiš. Gde si imao te stvari da kažemo, da pričaš sa NPC-om i ovdje opet to, ali kao, okej. Aj, finalne da kažemo misli, pošto sam ja pričao konstantno. Pa ne, zato što se poklapaju misli, ja zato ništa ne dodajem, zato što smo istog stava i onda igrali smo dovoljno Destiny zajedno da imamo definitivno slične stavove povodom looter shootera. Rekao bi da, znaš, Anthem, mene samo plaši to, znaš, koliko će taj budući kontent da bude inovativan. I zanimljiv za igru. I zanimljiv za igru i koliko će dalje story koji na kraju ovog main storija ima definitivno stvari za priču, ali... Ne, moraju da ostaju stvari za priču, naravno, mora bude dalje ekspanzija. A kraj je jezivo antiklimaktičan bio i jednostavno kao bilo je više osjećaj i to je to. Ali jednostavno nadam se samo da će naći neki način da malo začine igru, zato što deluje dosta mrtvo za sad. Deluje neimerzivno. Lepo je leteti, lep je kombat i neke sitnice su lepe, ali ostatak je prilično onako veoma prosječan i neke stvari su čak ispod prosjeka. Problem su i bugovi definitivno i neke stvari s optimizacijom koje su užasne. I
trebao bi na to, i ja mislim da se na to i prvo fokusiraju, ali mene samo brine taj dalji sadržaj, koliko je inovativan i koliko je zanimljiv. Jer ako je još ovoga, samo na novim lokacijama, novi dungeon, mene prilično, a i verovatno većinu ljudi neće zanimati, jer zašto bi? Da. Mislim, problem je sa bossovima što nemaju mehanike, što su u pitanju 3 mehanike reciklirane i svode se na izbjegavanje stvarčica i to je to. Jednostavno samo da uvedu neke stvari, onako da začine da ima više stvari da se radi, jer i endgame da ubace, da ima svrhe da se skuplja jači gear na kraju. Da. Da ne bude Mislim da je samo to najbitnije da urade. Tako da ono. Što najgore, čak i oni glupi Diablo 3 imao neki endgame gdje si ono skupljao gear sa većim brojevima i glupostima. Ali evo, za kraj konačno pitanje, ono što je mislim da je zapravo posle svih ovih naših trabunjanja važno, da li ćeš se vratiti u Anthem kada ono bude stigao neki novi content? Da li ćeš se znači odigrao si sad sve, prešao si, završio si, da li bi se vratio nazad u Anthem? Možda za godinu i po dana. Možda. Znači, Destiny me je vraćao na svakom manjem content update-u, ovo neće. To je problem. Što Anthem baš nema taj utisak. I jednostavno ne privlači me nazad tako kao što me Destiny privlači, zato što je Destiny ubacivao stvari koje su, makar sam na osnovu početka znao da će da bude nešto novo, u nekoj meri. Pogotovo u Forsakenu sa onim cool Gambit modom koji sam se uništio igrajući. Tako da a ovo je sada... Nema svrhe igrati endgame i dok ne vidim svrhu za vraćanje u Anthemu u toj meri, onda zašto bih se vraćao? Da. Tako da možda da mi interesuje priča, ali sama priča po sebi je bila veoma loša, tako da a jedino ako se baš iskupe, ja sumnjam da će to da urade u tom story smislu, tako da ne bih rekao da će se vraćati. Da, ja ću dati Anthemu još šanse sa nekim sljedećim kontentom, verovatno uđem, odigram par dana ili odigram taj content, vidim da li je okej i ako stvarno budu bili sve loši, vidiš. Pa da. Mislim, ako budu bili sve loši, EA će jednostavno da upuca BioWare, završit će posao i napustit će igru, to je to. Nema tu šta. Da. Kao što EA svaki put za Boga radi. EA treba stvarno da propadne. Da, nadamo se. Ali vidit ćemo. Bar je Anthem bio koliko toliko zabavan, za sad. Donekle. Nije pretjerano dosadan, nije užasan, ali kao, okej. Dakle, hvala što ste slušali, eto, odigrali smo sat vremena, malo smo leteli, završili smo jedan dungeon. Pratite nas i dalje, bit će još igara, stiže nam uskoro i Division 2 i Sekiro i bit će još kreće polako ludilo igara, iako smo radili ovo vreme imali pustoši i ništa, kreće i stiže nam nove naslove. Tako da, hvala vam što ste slušali, prijatno i viđenja. Pozdrav.